ஹாய், இப்போ வந்து நம்ம பிஎம்எஸ்ஏஜில் அடுத்த ஸ்டோரில் நிற்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வீரோ பேட்டாஸ்ன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கம்பெனியோட ஜாயின்ட் ஆகிருக்கிறோம். இந்த கம்பெனியை பற்றி சொல்ல போனால் இப்போ நமக்கு நமக்கு தெரியும் கலர் கோட் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க, அதை டிராஃபிக் லைட் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்லோடாக்சின் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்படியான உணவு சம்பந்தமான பொருட்களுக்கு நிறைய டெஸ்டிங்கள் இருக்குது. அந்த டெஸ்டிங்கெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக காணப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஐஎஸ்ஓ, ஜிஎம்பி, HACCP போன்ற சர்டிஃபிகேஷன் பொடியாக காணப்படுறாங்க. ஆகவே உங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை, அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக வீரோ வெயிட்டாஸில் வந்து எங்களுக்கே இப்போ நிறைய விஷயத்தை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்கிறோம். புது விடயங்களை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது சம்மந்தமாக வந்து எங்களோட வீரோ வெயிட்டாஸிலோடைய ஸ்டாஃபோட கதைக்கு அப்புறம் அவங்களோட கம்பெனியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ඇතරම විවර වෙරිටස් කියන්නේ මේක බහුජාතිය සමාගමක් 1828 පටන් ගත්ත සමාගමක්. ඒතකොට මේකේ දැනට අපි ලංකාවේ මොරටුව සහ ඊට අමතරව අපි කොළඹ තමයි මේකේ ඩිවිෂන්ස් දෙකක් විදිහට යනවා. එකක් තමයි අපි ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරනවා, ඊට අමතරව සර්ටිෆිකේෂන් සහ ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි ටෙස්ටිං කරනවා. අපි ටෙස්ටිං ලැබ් එක තියෙන මොරටුවේ. ඒතකොට ටෙස්ටිං ලැබ් එක ගැන කිව්වොත් එimhe ඇත්තටම අපි එතනදී ලැබ්ස් අපේ 6ක් වගේ තියෙනවා. මයික්‍රෝබයොලොජි ලැබ් එකක් තියෙනවා, ෆුඩ් ලැබ් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඇපරල් टेस्टिंग අපි කරනවා, කැලිබ්‍රේෂන් කරනවා, සහ ඊට අමතරව ටෝයි ලැබ් එකක් තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව අපි එන්වයරන්මන්ටල් ටෙස්ටිං ටික කරනවා. ඊට අමතරව අපි සර්ටිෆිකේෂන් ඩිවිෂන් එකක් අපේ වෙනම තියෙනවා. ඒක අපේ මරදානේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ සර්ටිෆිකේෂන් එකෙන් ඇත්තේ අපි ISO සර්ටිෆිකේෂන් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ISO 9000, 22000, 14000, HACCP, DFP වගේ සර්ටිෆිකේෂන් දෙනවා. ඒ වගේම අපි තවත් අපි ඩිවිෂන් එකක් තියෙනවා ඉන්ස්පෙක්ෂන්. අපි ෆයිනල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරනවා. ගොඩක් මම හිතන්නේ බයර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරනවා අපි ෆයිනල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කරගන්න. ඒකට ඒ සර්ටිෆිකේට්ස් අපි දෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සර්විසස් වර්ගත් අපි කීපයක් කරනවා. ගොඩක් වෙලාට ෆැක්ටරි වල රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් කරනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් බොයිලර් ඉන්ස්පෙක්ෂන් වගේ දේවල් කරනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ස්පෙක්ෂන් වගේ දේවල් කරනවා. ඒ වගේම ලොකු රේන්ජ් එකක් අපි කරනවා. ඊට අමතරව දැනට ගත්තොත් අපි ගොඩක්ම ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ෆුඩ් රෙගියුලේෂන්ස් එක්ක අපි වැඩ කරනවා. මොකද අලුතෙන් රෙගියුලේෂන්ස් ගොඩක් එනවා මාකට් එකට. ඒවට අදාළව ට්‍රැෆික් ලයිට් ටෙස්ටිං, කියන්නේ කලර් කෝඩ්ස් කියලා කියනවා, ෆැට්, ටෝන්, සුගර්, ඊට අමතරව නියුට්‍රිෂන් පැනල් එක අපි වගේ ටෙස්ටිං අපි කරනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් ඇනලිසිස් වගේ දේවල්. ඒතකොට ඒකෙන් අපිට පැකින් එක්ස්පයර් ඩේට් එක, එතකොට කොච්චර කාලයක් මාකට් එකේ තියාගන්න පුළුවන්ද, මේ වගේ අර සුලභව කරන ටෙස්ටිං කීපයක් අපි කරනවා. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම ගොඩක් ලංකාවේ සහ ඊට අමතරව වෙනත් රටවල් වල බයස්ලා අපේව රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට ඒ ටෙස්ටිං ටික අපි කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් අයිලන්ඩ් වයිඩ් ලංකාව තුලම ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් සාම්පල් ස්ටෝරි පිටප් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ ඕනම කෙනෙකුට ඕනම තැනකින් සාම්පල් එක නොමිලේ අපිට එවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි කිසිම චාර්ජ් එකක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සර්විස් එකකුත් අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ගොඩක් ගත්තොත් එන්වයරන්මන්ටල් ටෙස්ටිං පැත්තත් අපි කරනවා. ගොඩක් දැන් ඒක ගත්තොත් ගොඩක් ලංකාවේ දැනට ISO සර්ටිෆිකේෂන් වලට අදාළව එන්වයරන්මන්ටල් ටෙස්ටිං ටික මේ කවරේජ් එක දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ස්කෝප් එකක් අපේ ලැබ් එකෙන් කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මොන හරි දෙයක් අවශ්‍ය නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තමතරව දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. සයිට් අමතරව අපේ අයිලන්ඩ් වයිඩ් අපේ තියෙනවා courier service එකක්. ඒකෙන් මේ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்ல போனால் இவங்க நிறைய சர்வீஸ்கள், நிறைய லெபோரட்டரி சர்வீஸ்கள்லாம் வழங்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி கேட்பீங்க காலாவதியுடைய தியரியை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ட்டு. இதே மாதிரி தான் டெஸ்டிங்கு கூட எவ்வளவு நாள் பாவிக்கும்ன்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இதே மாதிரி நிறைய சர்வீஸை வழங்குறாங்க. ஆகவே நாங்கள் வீரோ வெயிட்டாஸுக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். இப்படியான சர்வீஸ் எல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணுமெண்டா நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஹாட்லைனுக்கு போய் அவங்களோட நிறைய விடயங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.